Mensanchia biom na mimbisa se me pa cho ho te sei minim se nyame atom ho ye enanso onyankopon adom ara kwa wode akyeme ne omienu ofrem S.K Appiagyei amen pe me ho asem mene ayoa ewodem ha sei na megidi se de wo frɛ yen no wan frɛ yan konim guasi mu no obɛhyɛ ne ho anyunyam ayoa nyame be pagya wate apart from akatue waka me da minyi bisa ninyina mu no ena ye da urade ayo nra na ye kai ye ho niam kakra bi urade ye de wase da bia wo ya de foforo ena nsumritia kakra yi tuefo na ya shewdin konkron so anyumunyam ye bre ena obefato mo so yamanie yamumuyo yenanka yesese yebobo yasendiem nanso de obefa mu nyina no de giyen yetu chekese ma ema waseda simpremu ewo Yesu Kristo odirimu amen. Adom 106.3 ena ogusua utie na nakwasem ne se eno no yefa yetresem no mu enkenkan ye ni free Matthew wasem papa etia eye aduonu enson ne nchichimu a eye aduosia mienu ede eba fom Yesu Kristo a onyamede adwuma maa no no obesum ye nyame amfa hwe nso ansie no obe nipa 100% beye onyame banso so edwuma bi kura na efoforo no so ose ajanka betumi a kuruwa we dia no odin nanso nyame pe condition de to hono no nyame pe Bible say eradinam na bodi mu onyankropon ebe share den o fight maame no mienu ono ne ekun akoma ye ne bi nsi wi ase da gentleman Jesus Christ ne ho ya fe oye nyame na ye gunanimu ase a enura me boso se ye gunanimu ase a to extent say ye run ho the sada no me ken kan ho na me wura ho kakra ya de esi ye se ogidi o se wanye ni o ensesa Yesu Kristo wi awoyo no papa yi de kacha ne se obekwa asenu no so nyina no ebe mu de kasa ye mu no o kan se o de dakrube dwiri Solomon asanda no de nansansi no monti asiesa Yesu nso no kasa para zoka mebuo mu a no ka ne wuo ho asem ye de dakrube kuno no de nansan ebe sori di asrafo de ye ni nyine chi asenua oso aye ni wo buhwe ni wo munhwe nyine chi ya chi no bragidas aya rawra mwa so be your leader na rawra ne memo ahwa obewu aja no akwansi ni ura rawra mwa na odin konkonsan no obowra ha no okọ falasi foimu no akwaje information no asa bedru baby said what tia no won paiboa aya baako won nyina asese won ntade no sade ya di shade edru baby na edi ho enti womo ekeka banyina awewa na de womo keka ne se yentade hye no ayese kwafo ye baako but say in case me yina ma de me fe na no ono ni Jesus no ma che no because womo begina ho a Peter tade ese no womo nyina te obi yiwa ma odi akrokro obi peso yuma obem obi peso yuma wo fa wachi obetie won komo onum nsam wodi onum se wo kasuma asama kire no se no peso wo fa so di yuma no akoton
Baby okofa niema nipa ne ben wa asisa so be business o re niema tesen ehe na okofa niema nyina wo pe wa yiwa ma 2021 krawa no kakra because Yesu kasa nyina na Judas age information de ko Judas betrayed Jesus Christ oyi Yesu mai Yesu akɔhye asase ase ya boro no Bible ka za ngma na wo ye say obi a atantande bi ya bona ana Yesu akɔtena ase e wa samade ho anka wo a mama na ni nka na mena mo na gya ono na aka na asam so obesa sori a e fa ho biem de mbo ye bia mo de aye no na fe nkofu ya ko hu Pilato they assemble say ya ba ya nya bone but what that for the tiase no the deceiver for the free Jesus so ya that for o kan sa nansa obesori na word na mpese wo so wa ne ya kai obi betumi ya kai wo no kai wa dibone obi so betumi ya kai wo na wa kai wo aye papa wuti ba bia reverend so men sa kan na o kasa nyina me bantempa o about base 215 kobo be 3 nyina na me ha na me shabe bi bompa kakra o si enua ba kuma na o ye sister ketwa nyeso ye kuma sa o tese won shada nya chada na se obi no na wade emfie mpo beduru so anesa but ya kai say ye nua yi oni nufo enti dia ne ye bawo aboa no for sake of the marriage time udo ba kai wo bibia na ya da petwa wo ba kai wo bibia na na ntwetwa obi biara wo se wa kai say wo kan say obeware na so ina dwen say this year wo kan say obeware na so ne manyina no o kai say de be ya ware de maso ya kai give order na yen koyon tomb no so that the tomb will be secure na siafo na me wia no wabraba wo ko banyina no obi akai e kan no kona tibia na wotim no Yesu amra no ko nhyema forever ba se nyame bresu asase bi be wo so wabrabom ama de onuru ho no de wo hweye no onyankopon be hyade ho nyunyam bibi wo de attitude oh sister kama kuma to yam ma obi nkai no ansawo mo obi nkai wo no ngo ani mu ase mo obi nkai wo no ntwantonto so Komo kai na tresense nyame lankasa awo so asase na boba ye de akogua no wose monkoram ko rentomb no se de mo ampe no na me ya nyonyam kase ne nyina wie ye no Yesu pie ya chiri anim guase ya kan wo mo about 28 Matthew verse 11 down wo mo ko hia ye ana mo kan de si ye nyina kire ampanimfo yi asofo mpanimfo no twahia se sa de ye mamo adamudie ye mamo ganganto amani sa de be ye mo bekokrom na mokotan ne akaka kire nkofo se Yesu no wan sore ne mo ye dai na nasuafo no be wion na sa adwene hye mo trim dada wo mo de apra ne se yen ko wen anya sa wo mo ba be wia no eduru bia nipa no wonye so se na wote mistake ba ko aye wonu na ogira so da bia no de condemn no ton wo he ense sanye e ho ma nipa bia de mo ya Yesu nyina achi no wo sika ne de wo mo giye badenne he is a mediator awo wosoro wodima me ne omienu na wasa yebo se ba bia obekoro me nso mekọ hobi ena no pa bia ye kan Easter nyina wonimu Yesu ye kasa ko ba nyina wonimu owura yi ye kasa ko ba nyina no wonfa Yesu nya hwe but onne Yesu nyina ye ne dia o me ka me kire se wo bu Yesu o se wo bu no ni Yesu ye no ensesa ye ne ya gina die no ye no ba bia ode ye kọ maame wana kai wa wogu onu masia ama waboto sa yes wana kai wo obi be kai wo ahye wanyumunyam
obi be kai wo ehun say anya brantie ya enka me no ba bia madri obi be kai wo so onya sofu pa enka me ntimi kura nsi meden obi be kai wo no ahye nkura nka say pem ko wanim ebe yeyi meni asofo obi be kai wo asore ba diki bi betimi akai wo no de mpa ye tawachi obi so ba kai wo no twetwa wo nantri batin obi betimi akai wo akonti mu ho no ba be fa wako ba ono kai wo na be fa wako ya boka ekoje visa ma wo nyina achi no ukoduru ho no wo de wo kai na wo de bone na ehye na nemu Mommy and Kai, ya Kai say, yes, no council besser. Not just say, tell us that, and the paye qua ye benina, not yes, dear pep potty pan, and don't think of it, say, Yamaquam won't peer cry, or this what Maquama won't peer through a warrium, won't peer Fred Remho, won't peer through, but Yame, a bells was assassin, was saying, a young Caillou. If you say a Kaya, yes, and Yamano, San also back Kaiwo. Wouldn't in here, honest beduni. If you draw near to God, so bad now, no so bad. Minimum dia wo famu, and a minimum what drew us at him. Many pankai uni ngu animu asia, but God is watching us. Many pankai uni ngu animu asia. Papa will be a ye. Now Mary ne Martha, Mary and then Mary mother and upon one more soda matches or more cohonomono. A different Mary Motherine and Mary. I don't know be me was Mary Bakuna, Debbie. Mabawai Kaiser, yes, Tiasiano. Send me to me be Pebby Mana, while walk was Shaman cry, still ya Makaino. Now ya kaina kohena muno. And then seeing him punchy, and go over a cemetery hokrana, ya kwa kaina. Because who the yes ya yamon. Sata mu jidian say yes you wu. Imbo ya beya de ye bia. Ya ye na niswa me nipa hu say ya me ye na nipa hu say o me de me ya de me na me de me ye say utu okra osofu tu kwa ya ho kwa sori. Ba o pese osofu ho no hu say wa ba sori. Sika obeyi o pese osofu pani wo ho no hu say nanso no o be kai. Die nyame ya ma ye ne ya. Condition be any home. It's not taboo. See a beka Yesu. O better man be hunamanie. Nanso nyanko pong adumunti. And I don't pay minim baby a one nam, and a minim baby a woko. Nancy you rebia and kaye nyanko pon. Or sumbo my yen. Nothing. Na ya said them munubo badia cotton munan say, so best sorry padia, ya kai. Na se ye kai se wo betumi asore dia yanko rentombu no akwaje permission na bofo no ye omho adwuma mesi de waye na dwere so paso da bia wo de onum gu ase no onyame bema sase wo so bia wo so asoja fo na safo na fe ma deda wo mamnum na hwe wo ma collapse bofo no mune eboba na bofo na atena so asafo na we soldiers na kohwa no woji obi ho pa. Why you want to say one person be called any more brabomwa? Be careful. So you must strike you also. What in Beguasi? Ebia make us say, why can Naya cross on Sase? Sasima Siba, ebe to coin pa dear. Second one, obey me near my pebby abefie pa dear. And yan yajuma lala. Nanka we Benny, and cafe. Now so the Bekai. Bibia bekai bia adwen bone nko a adwen bone ni adwen bone wa sada so obi de wa ma sada watchman so mko wen Yesu said obi ya wontimi sorry so what baby an wade pa ani asidi nkonkonsa be careful na akopon na ye di na chi no wo wura Yesu no tumi na wo kura no be careful. Now, no Peter Ma Peter. You are not the first person. I will be a sorry at you. But you will not Okasama dear ye Susu. If you watch mine, not watch mine, Sagana, watch mine for. No, and I cried the assassin security. Not that. But don't shed that specifically. No, yes, unti.
ni Yesu pena na wo but so no pa ba na man fa mo ba no bia nkoguru na che se Yesu hu abere ne so yem onyame bie kwan e ma asrafo no ene me mpa ibo no se obi nkai wo no won hye wanyam obi nkai wo time of difficulty. Maybe you are going through challenges. You are low and I will name the old family. But yes, obe kaiwo. If so only papa kai no was it done through. Eja shall ben munyam. Na menso men show munyam. So nyankopon kai no no timi geni from na no mu a won nyame be kaiwo. De wo na mu a wo kwa wo benyina no onyame obe kaiwo. Adom 106.3 FM. Se ni pan kaiwa onyame be kaiwo. And God will remember you. I don't know the challenges I will name, but Adom phone obebua amonije ayepe. Mary ni mata say yebesum na kwesi odum udem na ye eni so papa ye obi ho no mo a de wo hunu wo ho Yesu wo huna mane o yaka waton mema wani nyese wanya nipa na wo so pa na sa no the time will come you will be shocked you will not know ada na won kai obi na won ka sem papa mfa na ho da ada obe kai nipa ne bia no ya kai give us ada na yanko wen anya se siafo no mo de krono kra sa to na nkam de mo be court da obe ka so mo ye ko wi ana nyesem ye kronfo wa bra min ko wi Peter kra na fi wo dwane Kami ya dume bia ya betu atuaso. Once after Easter, they are not so for assuming some kind of a new old King James. How they specifically mention say after Easter. Say after Easter no nyame eya domo after Easter no. Obo mo den say ye be kwa koyi petrol but nya echi nyame adome beba so. Bebia ye chi James you twa ne tie de ne ko no. E ho ne kwa chi Peter so. Peter James Kwen one shut down taking it serious by Betchy Peter no as one kai me as you for kai Peter a bompire you dima after Easter you need to pray for somebody intercession prayer men empower num because after Easter me enko you know Easter chi wonim do be a planning but I wish you say odima for no obey ho adwuma amen could me die aba wa kwen mo